Sanibonani, igama lami u-Amathuba. Sizokwenza ama-angles part 3. Ngiyakwamukela futhi. Sesicishe siqedile manje ukufunda ngemithetho yama-angles. Manje sokumele siqale ukudlala imidlalo yama-angles. Ithi ngikufundise ngezimbalwa. Asithi nginama-parallel lines lana amabini, nginemigqa e-parallel emibini. Uma ungazi ukuthi ama-parallel lines noma imigqa e-parallel iyini, ngizokuchazela ungakhathazeki. Lana-ke nginomugqa wami wokuqala o-parallel, umugqa wami owodwa lona we-parallel onje, bese uba nomunye futhi umugqa, nawo-ke umugqa wami wesibini, njengoba ngisho ukuthi nginemigqa emibini e-parallel. Iqhubeke njalo-ke le migqa lena njengoba uyibona ilana, iqhubeke njalo le migqa lena, lama-parallel lines lawa imigqa emibini eku-plane eyodwa. Ama-parallel line kuchazwa ukuthi imigqa emibini eku-plane eyodwa. Ungayibeka njengento eyisipaca yona nje. I-plane leyo into eyisipaca, bese lana yile screen sakho se-computer noma ucezu lwephepha, ucezu lwepheshana olisebenzisayo. Le migqa lena ayihlangani bakwethu, ayihlangani. Le migqa lena yimigqa emibini ehlukene. Uma sewenzile izifundo ze-geometry, ama-parallel lines imigqa emibini ene-slope esifanayo, enye noma yehla ngenani enye noma iyehla ngenani elifanayo, bese noma inyuka ngenani elifanayo, kodwa inama-y-intercept angafani. Uma ungazi ngikhuluma ngani, uma ungazi ukuthi ngikhuluma ngani, ngizokuchazela manje. Ungakhathazeki. Ngiyacabanga uyazi ukuthi yini ama-parallel lines futhi uke wakubona lokhu. I-parallel parking yinxa upaka imoto eceleni kwenye imoto. Yabona mhlampe ema-mall noma kuphi la upaka khona imoto eceleni kwenye imoto, le ibizwa nge-parallel parking. Le imoto lezo zombini azihlangani ngoba nkosi yami, mazingahlangana kuyomele ukuthi ubize umshwalense wakho-ke lapho, ngoba kuyobe kuyinkinga leyo. Bese-ke lawa ama-parallel lines-ke, le e-blue nale e-green. Bese-ke ngizokwazisa ngelinye igama elisha-ke lana ku-geometry okuyi-transversal. I-transversal yona iyini? I-transversal omunye umugqa lo engiwudwebayo njengamanje, umugqa ondlula kulama-parallel lines lawa, umugqa ondlula kule migqa lena e-parallel. Nayo-ke i-transversal indlula kule migqa yomibini. Engifuna ukukwenza ukubona ama-angles we-transversal, ama-angles we-transversals. Bese-ke manje into yokuqala engizoyenza ukubona ama-corresponding angles. Ama-corresponding angles, ama-angles afanayo kumigqa, ama-angles afanayo kumigqa ngamunye o-parallel. Iyona indlela engiwacabangela ngayo ukuthi achaza lokho, ama-corresponding angles. Kanye nale angle lena ithi, uma ubuka lana, i-angle lena, le angle lena phansi kanye naleyana, ama-corresponding angles nawo lawo. Bese-ke indima ngoba adlala indima efanayo, e-transversal indlula khona emigqeni emibini e-parallel. Lama-angle lawa azolingana ngokufanayo, uma lo sibone, uma singathi i-angle lena sithathe noma yiphi i-angle lana, siqale noma kweyiphi i-angle, siyiphe igama khona sizobona ukuthi kahle kahle ama-corresponding angles ayini noma achaza ukuthini ama-corresponding angles, ngoba ngesinye isikhathi uma ukhuluma nje akuzwakali, kepha kumele ukuthi ubone. Ngakho-ke asithi le angle lena, le angle le engidwebayo manje, nale angle le ngama-corresponding angles, lama angle lawo ne. Bese-ke le angle lena nale
sisibone sithi male angle lena ingu x, sisibone lena mangabe le angle le phansi ingu x, chaza ukuthi nale phezulu ingu x ngoba ama corresponding angles ayafana engani. Bese ke uma sazi imithetho ke lana, uma sazi imithetho le esiqeda ukuyifunda, ukwazi ukwazi yonke into ngale miqa ngoba uma lo kungu x naloya uzoba ngu x, yini le angle le, bese ke le angle lena yona izoba yini? Ngabe uyazi ukuthi le angle lena izoba yini? Le angle lena elana kumagenta yi-opposite angle ngani? Lena yi-opposite angle, ngakho ke na izoba ngubani yona? Izoba ngu x. Kungani sithi ingu x le angle lena? Ingoba njengoba i-opposite angle, ama-opposite angle nawo ayalingana, ahlale ayalingana ama-opposite angle, ingakho ke nalona kuzoba ngu x naye. Bese ke le angle lena izoba yini? Ngiyacabanga ukuthi uyayazi impendulo lapho ukuthi le angle lena izoba yini? Izoba ngu x nayo ngoba kuyafana nalaphayana esikwenze phezulu, izoba ngu x ngoba nayo i-opposite angle. Bese ke i-angle yami enye ke awuthi ngithi nginale angle lena ngibhale ngombala wami oyellow, okay. Asithi ke yonke le angle lena ingu 180 degrees, u-x nale angle le eyellow ba supplementary, singabiza lokhu ngo angle, awuthi sibone ngo angle y, sithi u-angle y ulingana no 180 ususa u-x. Bese ke sisebenzisa ama-supplementary angles lana. Uma le angle ingu y, le angle opposite yona ke ingubani? Nayo bakwethu ingu y, ngoba kuyafana, ngoba njengoba ngishilo ukuthi ama-opposite angle ayafana, kusho ukuthi nalana sizoba no x futhi ke u-x u-supplementary ku-angle lena ka y. Bese ke nalaphayana phezulu sokwenza ngokunjalo. Uma laphayana sino y, laphayana kusho ukuthi leya angle leya ephezulu ebukene no y ingubani? Nayo izoba ngu y nayo. Ukuqala nge-notation yama corresponding angles ngithe u-x ufana ulingana no x, bese ngathi uma balingana laba ngoba ba-opposite nabalingana into ngoba nabo ukulinganiswa kwabo kuyafana, kuyinto efanayo nalena. Uma lo kungu x nalona kuzoba ngu x, uyabona ama-corresponding angles. Lama magenta angles amabini adlala indima efanayo, bese sayijikeleza sisebenzisa ama-supplementary angles kena ama-y angles. Yabona labo y laba yibona ama-supplementary angles, ayalingana nawo. U-y ulingana nalo y lona ngoba ama-corresponding angles. Ama-corresponding angles ama-corresponding angles ne ayolingana. Kuyazwakala lokho ngoba adlala indima eyodwa, ngakho ke ayalingana ngoba adlala indima eyodwa. Ke sibhalelana ukuthi ama-corresponding angles ayalingana. Lokuchaza lokho ukuthi corresponding angles ayalingana, njengoba sengibhalile laphayana yinto engizama ukuchazela yona ukuthi ama-corresponding angles ayalingana. Bese ke siba namanye ama-angles futhi, lena ama-alternate interior angles, abizwa ngokuthi ama-alternate interior angles ayalingana nawo. Manje equal, ama-alternate interior angles ayalingana. Manje ngisho ukuthini ngaloku? Uma i-interior angles
asondelene ama-interior angles asondelene kumugqa emibini e-parallel, kodwa aku-opposite side, angapha ohlangothini oluphambene olu-opposite ye-transversal. Indlela exakile nje yokuthi le orange angle le angle lena e-orange nale ebomvu ayalingana, bavesane bayibiza ngenye indlela, kodwa lokuchaza ukuthi le angle lena kanye nale angle lena ziyalingana. Ngakho-ke lawa amagama nje athi phecelezi asetshenzisiwe, ungacabanga ukuthi bakhuluma ngenye into enkulu, kanti cha, bakhuluma ngala magama lawa. Bese igama lokugcina ozolibona ileli, lithi ungalibhali lonke laphayana, kodwa lithi ama-alternate exterior angle. Siqeda ukwenza ama-interior angle, ngakho-ke manje sesenza ama-exterior angle. Nawo ayalingana lawo ma-angle athe ukuqhelelana, wona aqhelelana angaphandle kwalama transversal, athe ukuqhelelana. Isibonelo salokho u-x u-x lo phezulu kanye nalo x lo olaphansi, ngoba bangaphandle kwale migqa emibini e-parallel, bese oku-opposite side, bese aku-opposite side kwama-transversals lawa nje amagama athe phecelezi bakithi, kodwa ngiyathemba uyabona ukuthi asho ukuthini. Ama-alternate exterior angles ama-alternate exterior angles ile angle lena kanye naleya awuthi ngibonise nayo, ile angle lena kanye nalena i-angle, yiwona ama-alternate exterior angles. Uzwa ukuthi abizwa kamnandi kanjani, kepha-ke achaza lokho. Bese uma wazi lokhu, wazi konke-ke manje okumele ukwazi ngemigqa e-parallel. Manje into yokugcina engizokufundisa yona ukuthi ama-angles aku-triangle ahlangana enze u-180 degrees. Ithi ngisuse lokhu ukuze ngizokubonisa. Ithi ngisuse lokhu nakho-ke sokusukile. Ithi ngidwebe i-triangle yami ngokushesha lana, nayi i-triangle yami lena. Okay, bese-ke lana sithi le angle lena ingu-x, bese sibiza lena ngo-y, bese sibiza le angle lena yokugcina siyibize ngo-z yona. Bese-ke siyazi ukuthi u-angle x, siyazi ukuthi u-x degrees uxolo hayo angle x, u-x degrees ohlanganiswe no-y degrees ohlanganiswe no-z degrees balingana no-180. Asithi siqagele nje sithi u-x ngu-30 degrees, bese sithi u-y ungu-70 degrees, pose thuba. Asifuneke u-z ngokushesha okukhulu. Lana sizothi u-30 degrees lona simhlanganise nalo 70 degrees, simhlanganise nalo z esimfunayo, bese sithi kulingana no-180 degrees. Bese-ke lana ku-100, u-30 no-70 ku-100 hlanganise no-z kanjalo, bese sidivide ngo-100 hlanga zombini, sithola uba sisuse ngo-100, sithola u-80. Uma une-triangle enjena ungasebenzisa lama-angle lawa amabini akhona lawo. Uma bakunikile ama-angle amabini ungasebenzisa lawo ma-angle lawa amabini ukuze uthole i-angle yesithathu. Kuba lula kakhulu uma bakunikeza ama-angle amabini, ngoba uvesane wazi ukuthi uzosebenzisa wona ukuthola eyesithathu. Masibonane bakithi komunye umboniso.